Ra kemohon began ke Indian Premier League berjob Liverpool berkenuttingham Forest haka English Premier League berlim ke Real Madrid haka La Liga. Kublai piki parlok pagsan nak Porsche kapor ngakarpate piki batmai sababan share berlike bersubscribe dengan channel haka jingle kai jaga Indian Super League ke Punjab FC kalau pelim no ya ke Bengaluru dan Laila Arkol haka ne jingle kai di tengah kelamit ke Bengaluru ke Kijar ko menit ke besop kendai daun mendes pada ke Punjab FC klub penekat no haka menit ke pesan-pesan betul tam sigol haka menit ke banyak kendai berkebeng leru kelayu biang berpengkai haka menit ke kendai peu plus R ratio aban kut ke Punjab FC kelayu aban tep yang gol penjob haka menit ke kendai peu plus reo pada haka jingle kai kemohon began pat kemadan Sporting kemahan began ke pelimo dasau gol lenot bisa kemahan bedat Sporting kumta kemahan began ke Don Jingkerman Banyora ya ke Indian Super League nomor kala kamai sau play point hakane ke jinglekai Dre hak jinglekai juga English Premier League ke Nottingham Forest percaya ke Brighton hakane ke jinglekai ke Nottingham Forest klub pendim keput tahnya gol lenot buat laga Brighton ke Kam Klein hak jinglekai jogi position pat Chris Wood layo tiap hat-trick hakane ke jinglekai persagawe pat ke jinglekai hapre ke Newcastle percaya ke Fulham ke Newcastle ke Belakang hak menit ke balai punyo Remuan benteng ni jinglekai ke Fulham kelayo penpai sendon da gol kata hak menit ke bandru pulai bat hak menit ke prapual ber ke Fulham kelakur ke 6 job da la sigol bat hak jinglekai jong Liverpool percaya ke Bruno Mau hak ne jinglekai de Liverpool ke belakur ke 6 job da gol ke balak tep da Muhammad Salah baru gol bat ke Liverpool minta kalah tam rupo nyik Arsenal ke Bandon hak rentan ke Baar hak jinglekai jong ke La Liga ke Real Madrid percaya ke Espanyol hak ne jinglekai ke Real Madrid dalim no asigol hak mat jong ke Espanyol ke balak tep da Romero hak menit ke prapusan pada bapai sagawe pat ke jinglekai kata ke Atletico percaya ke RCD Mallorca hak ne jinglekai ke Atletico Madrid klub lim no da gol lanot jika RCD Mallorca pada gini ki gol jong Atletico Madrid la tep da Samuel Lino hak menit ke bar pun reubat Griezmann hak menit ke nai peu plus lai kumta ke Atletico Madrid ke duna 10 poin bane rengkat poin bat ke Real Madrid ke Badon ya kerdan ke Baklidu jong ke La Liga mta semoy kulasi pun sudah gue per video